Eki nikije aho bwanyuma y'ekitongore eky'amaizi oguma nikitunga obuzibu obw'abantu abari kugira ngu baine emitima mibi abariguma nibatwara za mita ezo barikuba babatiriireho okugira ngu babare amaizi agu barikukozesa. Twabagambira bagire ebitu batuyambaho okuza omu system yitu bakiba za mita bakiba za pipe ukashanga obuhereza bwitu babuteganise ningashi bagizero kubwateganisibwa. So twagira ngo batuyamba ari echo tukorere hamwe na n'abasecurity abapolisi turebe enshonga ejo okutwakubasa kugikwataho. Engineer Silva Mugisha yashoborora zimwe ahashonga ahabwenki babasa kweta abebembezi nkomulingo gumwe okureba ngo babasa kutereza hamwe no kumaraho ebizibu ebikwatirine n'amizi omwihanga hamwe no kongera obuhereza omyanya yona naho amizi gatakahikire. Twaboreka ntwenda kwongera na n'obwingi bwe nankara bwe tawure supplyinga zirige ahari 287 zihike ahari 350 no byakuba esente zitukutunga buri mwaka zirige aha biliyoni 650 zihike aha biliyoni 730 nabo cyo kitongore twaboreka ngo kizakura mu myaka 5 kihiko kwa kitakashikire. Ubwo yayongera yashoborera ngo akine kizibu ekemyanya emwe erikozesa amizi agu atari kubasa kubara na mnonga ombwire bwekiro erimu ebara ahamwe n'emyanya endijo. Twaboreka ngo twine na mita zitu ezo mita ziriyokwe kuko ine mita oine na tanka higuru hati mitejo wa frashinge kiro amizago tanke egarurizinga mpora egarekura mpora hata mizago mitaze zitwine nangwa n'abajunga kujya abo kwepanga ngo basa gukora mitaze nungi tubakuzibasa nabo cyo turi tukora research turebe rose yitukora agwa mizi ago kufrashinga nchuro agwa mizi agabo mbara bari kubamba kozesa ago gatakubarwa mita negingana ki turebe okutwagoraga na minister witu enshogejo tukagikoraho. Oguyagaruka yajumirira bobona abakinomuze ogwo kuremesa ekitongore eki okubasa kurabya amaizi omu mataka gabo ekyari kugira ngo n'ekintu kibi ahari ogwo wena ori kwena ngu babanze bamushashure. Roho enshonga yo twantukora projects zitu ukashanga ngu ntwenda kurabo mu itaka ryawe pipe teine te kuza kurya mitumba yawe tere kuza gukora ki kongo shanga umuntu ayangire ngo pipe tarabaho tuwo twabashaba ngo batuyambe barenga pipe sezo zarabamu abo kuba ni wanonda mizi utakwenda pipe ngwera mu itaka ryawe noreba ngo notine cyo no yamba community. Bo bamwe aho babesirwe omurukiko ru bashobora bimwe ahabizibu ebe bari kushanga wahika ahanshonga ezekitongore eky'amaizi. Twagamba issue ya local governments na Minister of Works bantu bakoreme engudo in most cases bashaka kutema pipes the National Water and Sewage Corporation. Kandi wenka member wa Land Committee of the Board of National Water and Sewage Corporation to be twarezingira issue tukugira ngo abantu baguma batema pipe abazikora abazitema beno ba repairing ahabo kuba budget ya National Water neta zineho osanga yaba affected. Waliwo ebintu bibiri byenjogeddeko. Enkuba omusana we gwaka ebitundu ebimu tebifuna mazzi kati nganza ali mu Elgon Mountain areas pampu ze bateekayo ezipampinga amazzi ezitagajja mu nsozi ezitagajja ku nnyanja tesobola kujja mazzi mu nsozi mu biseera by'omusana ekyo kimu. Aba hariho na n'obuhabuzi obubahereza ekitongore eki nk'omulingo gumwe ogwo kugonjora ekizibu ky'amaizi omwihanga. Fe banarakai abakulembeze tusaba ekitongole kya National Water okubeera nti naffe Rakai tufuna offices ezetongodde tusobole okubanga twawulibwa ku district ng'eyekyotera kubanga ffe district yekyotera mu nsonga z'amazzi yetutwala. Our areas especially ziri mu rural never naba basasura mu National Water okumaking sure the government is subsidizing basasura obusente butono sibaretere okuba okufuna obuweereza. Amakuru aga gashakwa Ronald Ngabirano ahabwa Tire West.